shona ukuthi fana amathamba abantu gaya ngamathamba abantu asikwazi nalokho that's why uzobaleka amadlozi kini ugcina usungasenadlozi wena ngoba uhamba ufuna ukuthatha abantu ukuthi ubaya lapha wakwelapha apha umuntu you understand sibuye la kodwa mawujulile kwelapheni uzobuka ukuthi isiphi esinye isilwane esithi asifane nenja bese ucabanga ukuthi hayi ikhona ingwe right mawuzoyifaka futhi ezizweni yebo uzohogela lo muntu but abantu bazomsaba but while bemsaba bayamthanda yingakho kwaze kwathiwa ingwe idla ngamabala isilwane sisabayo kodwa at the same time uyasithanda that's why uzobona abantu bethi mkhulu Ncushe yazi ngiyafisa ukuza kuwe kodwa ngiyakusaba uyana bayangithanda kodwa ngoba mawuyinyanga unemfihlo yakho mawuzofaka inja mawuqhamuka nje ayi nangu umkhulu Ncushe Nkosi yami yazi uyangidina nje lo mkhulu wafaka inja iyisidina fanele sinithwase sinifundise yonke into you understand so asibuyele emakhambini bafethu la kuzogaka khona impande kuphiliswa abantu sishaye umuthi OTT